Sitakupha lokulesinako wena waphakathi. Sihloko leso lengisibhekise kuyo ingwenyama inkosi yeMaswati. Sitakupha lokulesinako wena waphakathi. Ngalesihloko lesi ngifuna kuhamba tikwalesicelo sengwenyama nayithi ingwenyama icela siyiphe sipho sekuthula. Now ngwenyama ngifuna ukukuvetela okandaba ukuthi umuntu angeke akuphe indvo leteyona kodwa ngaso sonke isikhathi utawukupha lokulanako kuyavakala. Now asengene nje umzekelo lomncane nyalo ngwenyama bekunemcimbi wa 50-50 ubonile eMaswati akupha lokulanako ukhona lenye indvodza leteya ukupha i-carry pack yesitawoti lokuthi kunikele sitawoti ngilokuthi ngilele nako beyingeke ikunike igolide nelisiliva ngoba ayinalo kodwa lenako ine carry pack yesitawoti kungako ikunikele sitawoti. Now ngiphinde ngendlela omnye utibonakaliso ngithi angeke ungumuntu uye enyangeni leluphuya uyawuqela ukuthi ayikuphe bunjinga, never, angeke. That is why many people they are so poor, and the more baya etinyangeni they become even more poor. Why? Because uya enyangeni leluphuya ayocela bunjinga. Inyanga leluphuya ingeke ikunike ikunjinga, itakupha ubuphuya because excuse me, angeke umuntu umuphe indvo loteyona, angeke umuntu umpe indvo loteyona, umpha lokulonako. So now uya enyangeni itakupha lele nako inani ke lenyanga inebuphuya ngoba iluphuya kuyavakala. Kanjalo noma ngaya kumfundisi noma ngaya kumprofeti, umprofeti nemfundisi lophuyile noma umpostoli lophuyile angeke akuphe bunjinga, angeke akuthandazele bese wena uba injinga abe yena angakanjingi, never, ngeke kwendeke njengoba yena aluphuya. Nakakuthandazela ukuthandazela ngani ngespirit sebuphuya nawe utawucubeka ube luphuya because umuntu angeke akuphe indvo leteyona kuyavakala, angeke umuntu akuphile leteyona utakupha lalanako. So ngibuyela back ke eMaswatini ithi ngwenyama icela siphe kuthula. Sitakutsatsaphi thine lokuthula ngwenyama lesitakupha kona uma ngabe thine asinako? Icala lapho ke lendzaba, sitakutsatsaphi lokuthula lothi asikuphe kona uma ngabe thine site lokuthula ngoba thine sitakupha lelesinako. Uma singenakuthula sinemsindo sinebuyaluya losho ukuthi sitakupha umsindo, sitakupha buyaluya, sitakupha luthuthuva ngoba yini ngilele sinako kuyavakala. So uma ke ngwenyama wena ubheke ukuthula kithi ukuthi sikuphe kuthula, qala wena wakhe lokuthula lakithi usende sibe nalokuthula khona sitokupha wena lokuthula ngoba singeke sikuphe into lesingenayo. Sitakupha ukuthula sikutsatsaphi uma ngabe silive siyobayobiswa indlala, uma ngabe silive siyobayobiswa difo kugula, asikhoni kuyote laphise esibhedlela ngoba isibhedlela atinamithi. Sitakupha ke kuthula sikutsatsaphi ngoba asinakuthula kuyavakala. Ngemagama lawa lengwabhekise kuwe engwenyama okandaba njengenhloko yelive, njengemholi welive, bese ngiphinde futhi ngwabhekisana nguNdunankulu lo ngumholi wahulumende ngithi nawe Ndunankulu ingwenyama seyikhulumile icela kuthula. Sitakutsatsaphi lokuthula lesitayinika kona uma ngabe thine singenako lokuthula kuze siyinike ukuthula ayakhe lokuthula lakithi asibe nekuthula thine ngoba umuntu umupha lokulonako longenako ungeke umuphe. Mina njeke ngeke ungiqele uthi angikuphi idayimani, ngitayitsatsaphi ngoba ngite yona le dayimani, kodwa nathi athi angikuphe leli shethi leli ngitakupha ngoba nginalo nali. Now ufuna ke kuthula uthi ngikuthathephi lokuthula nangabe ngite lokuthula kuyavakala. So qala ke ngwenyama buka lokuthi labantu lobacela kuthula yini lele yenda ukuthi bangabi nalokuthula, as long as bede inhlala kahle eMaswati ayoba netinkinga letifake ekhathi ukuthi bantu abesikolo bayayatha batala bakhona ikubhadala etikolweni, bantu abesikole abaphase kahle abakhona ukungena emanyuvesi, bogogo emajaha intombi matigula atikhona ukuthola imithi etibhedlela. Lokho kungeke kunike kuthula nangabe emajaha acedzile esikoleni netintombi letinye tikhenyulile esikoleni tifuna kuyawusebenta
kude umsebenzi dithi noma utholile loyo msebenzi loyo leyo madlana leyo yincane kakhulu athi khona nekhokha irent yamastandi ngoba le mali yincane ngwenyama batakupha kuthula ke lokubuyaphila labantu ngoba kwabona abanakuthula bafuna ukuthula qala wena ngwenyama uaddress lento lele banga ukuthi bangabi nakuthula wa addressa lokbantu batawuba nekuthula kuthula utase uyakuthola sewuba nako lokuthula kodwa nabete kuthula labantu bantu bangeke bakuphe indlu labengenayo ngibekisile ngathi kuye kube nekulibala lokunyendo kuye kwendwe abantu asukele isangoma noma inyanga noma lugela loluphuyile ayocela inhlanhla utayithola phi inhlanhla emvini longenanhlanhla kuyavakala ngoba uluphuya nje kulotha kana inhlanhla mawuya ke uthi ufuna inhlanhla lenjani ephuyeni so iyafana ke nalento le umuntu longenakuthula lo yoba yabiswa ukuthi akunamuntu esibhedlela ingqondo yakhe iyacabanga sengidawuthathani ngibhicenani kuze ngidawuphola akunamali yekumisa umbana enyuvesi sengidawuthathani ngibhicenani bese uthi akakuphe kuthula utakutsatsaphi lokuthula loyo muntu loyo ngemagama lawo wena waphakathi swabhekisa kuwe ukuthi addressa lokuthula kucala lesive asibe nalokuthula sona khona sitabe sesikupha lokuthula ungaceli into la ngenayo emaswati atakupha kuthula akutsatsaphi nangabe wona kana inkosi emswabusela amagama from now and forevermore amen.